Jagohan, РСФСР потом маастара, хапсаҕайга оҕаҕастык кабырааттына ойһундарга алты эттекейтен үһүспестеге буйыл эксиэна хапсаҕайга Саха Республикатын хапсаҕайга федерацияны билигиэне республикатын ССРС билээ үлэһэ Николай Иннокентий Андреевич Халдеев сахан болар улахан төһүнкетегери эттон бестилага отуруттуттен иккисместиле Айсен Потапов Отассаачыда имеко тустууга наққолы комиссионер таққун РСФСР потом маастара Владимир Данилов Сунтаар республикатааҕы чемпионы. Bir koypun Сунтаар командан Петр Павлов'та орвансан бүттеге алтын bir доғыстан. Оттан алтын bir доғыстан кығыл комиссионері бүттеге ақыбер команда. Саха Республикатын ағырпық тапсаға жыттара үөһээ бүттені республика алтын көлләқ түржуара. Республика хапсаҕайга кубагын 5 көлләқ қағайына. Қағалас хапсаҕайын алтын көлләқ чемпионы Саха Прокопьев үөһээ Warna Саха Республикатын оҕаҕастыылаах абсолютно чемпионы, бүдүк оратын юбилейда ыһыгын абсолютно чемпионы, ньотпаға агуласа кубагын абсолютно чемпионы, ал маастар киилэҕэй бастык маастара Аркадий Никифоров берген 3 турнирын абсолютно чемпионы Дмитрий Дьокуускай. Bir kayıpın altın bir kıyıktan absolut. Altın kıyıktan kaldıran çempiyonu düğadında. Kıyıkta var, oğul diye kıyıklı kırmızı kuatın illacıda sport maastara respektörlüğüne gernaya kabarım. Kapol tustууга Ukraina edetlerin çempiyonu, Ukraina kumanın trezora. Sovetski Soyuz geroya, Ekolojiya geroya, Sovetski Soyuz marşala, Anadolu'ya kulis bayır olsun. Kıyıklar bütün Soyuz'tan bir çempiyonu gernaya kabarım ileri geçer. Hapsıhını köyde valla altın dinleyken sektuan bestilaga orman sebedeni bu cahçes kategoriste berkayabette РСФСР потом маастара Айсен Потапов. Bıraktığına oyunda temizleri çempiyonu.